Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba Prisham TV, tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane na buri wese aharereye hose, kandi ibyo murimo byose Imana ibaho umugisha. Mwakoze cyane, turakomeje kubashimira mwebwe mukomeje kudukurikira. Ibyo murimo byose, ibyo mwerekejemo amaboko byose, reka mubwire ngo Imana ibishyigikire kandi bitere imbere. Igitero cy'umuyahuzi witurikirijeho igisasu mu musigiti wo mu mujyi wa Kanduzi muri Afghanistan kisha abantu batari munsi ya 50 nkuko abategetsi babivuga. Kikaba cyo gitero cya mbere kisha abantu benshi kuva ingabo za Amerika zahava. Imirambo yabonetse inyanyagiye imbere mu musigiti wa Said Abad ukoreshwa n'abanyamuke b'Abayisilamu b'Abashia. Abantu barenga 100 bakomerekeye muri icyo gitero cyabereye muri uwo musigiti mu mujyi wo mu majyaruguru y'icyo gihugu. Umutwe w'ita leta ya Kisilamu wavuze ko ari uri inyuma y'icyo gitero. Abahezanguni wo mu Bayisilamu b'Abasuni bagiye bibasira Abashia babafata nk'abayobe mu madini. Umutwe wa ISK, ishami ry'umutwe wa IS muri Afghanistan, ukoresha urugomo mu kwamagana abatalibani bari ku butegetsi muri iki gihugu. Mu bihe by'abanga bishize bagiye ibitero by'ibisasu ahanini mu gice cy'uburasirazuba bw'iki gihugu. Amakuru avuga ko umwiyahuzi wo mu mutwe wa IS yaturikije ikoti ry'igiturika mu gihe abasenga bari bateraniye mu musigiti mu masengesho yo kuwa gatanu. Zalmay Kozai, umucuruzi waho, yihutiye kugera ku bitaro kureba niba abaganga bakeneye imfashanyo y'amaraso. Yavuze ukuntu yabonye akajagari nyuma y'icyo gitero. Yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati imbangukiragutabara zarimo zisubira aho byabereye gutwara abapfuye. Amagambo yabo mu nzego z'umutekano z'aho byabereye yasubiwemo n'itangazamakuru Toro News. Bavuga ko abantu barenga 300 bari mu musengesho ubwo icyo gitero cyagabwaga. Umuryango w'abibumbye ONU wavuze ko igitero cy'igisasu cyo kuwa gatanu ari icya gatatu cyiciwemo abantu muri iki cyumweru. Bigaragara ko kigambiriye urusengero kandi ko kiri mu mugambi mubi w'urugomo. Hagati aho, ingabo za Amerika zavuze ko kuri uyu wa gatandatu abadiplomate bagirana ibiganiro bya mbere by'imbona nkubone n'abakuru b'abatalibani kuva ingabo za Amerika zava muri Afghanistan. Muri ibyo biganiro by'iminsi 2, Amerika irotse igitutu abatalibani ngo bubahirize uburenganzira bw'abagore, bashyireho guverinoma ihuriwemo na bose kandi bemerera imiryango itanga imfashanyo gukora nk'uko byavuzwe n'umuvugizi w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika. Abatalibani bigaruriye Afghanistan nyuma y'uko ingabo z'amahanga zirangajwe imbere na Amerika zivuye muri icyo gihugu mu mpera z'ukwezi kwa 8 nyuma y'amasezerano bagiranye na Amerika. Byabaye nyuma y'imyaka 20 ingabo za Amerika zikuye ku butegetsi izo ntagondwa mu mwaka wa 2001. Reka rero tubashimire cyane gukomeza kubana natwe, kambabwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane na buri wese aherereye hose, kandi mwibutse nyamuneka mbere yuko ngenda reka nkubwire ngo kore subscribe utagenda ucikanwe n'ayo makuru meza tubagezaho buri gihe. Rero nta kundi wagiye ubona utakora subscribe kugira ngo ujye uyabonera ku gihe, kandi usangize n'inshuti n'abavandimwe bawe. Mugire ijoro ryiza, turabakunda cyane.